Hvala. Prvo da vas pozdravim, ja sam Klišo Vidović, predsjednik sindikata Srpske policije. Ne bi se ponavljao za kolegama, ali istakao bi bitne neke stvari u koje kolege nisu ušle, a to je zašto policija je ogorčena u Srbiji. Zašto svi generalno daju podršku i hoće generalni štrajk i vrše pritisak i na nas sindikalce, normalno opravdan pritisak, i zašto smo se mi ujedinili. Vratio bi se pre 2 godine, prekosutra je 31. oktobar. Prvi susret naš sindikata sa ministrom Ivicom Dačićem, ministrom policije. Obećanja koje smo imali tad, imali smo i juče i prekjuče. Nijedan korak nije urađen. Muku koju smo imali tad, imamo i sad imamo više muke. Naš policajac danas na ulici nije zaštićen. Nema pravnu zaštitu. Doživljava šikaniranja od rukovodioca u MUP-u, određeni, ne generalno. Nemamo pravni instrument da zaštitimo kao sindikalci. Konkretno mogu da navedem primere gdje policajce danas kažnjavaju ako nemaju 25, recimo, kažnjenih građana u toku meseca, rezultati rada. Naš rad nije normiran. To pod jedan. Drugo stvar, kad postupamo prema licima iz kriminogene sredine, hapšenja, privođenja, postupanja i uspostavljanja javnog reda i mira, nas tuže da bi se čupali, pa javni tužilac obuhvati krivičnu prijavu i protiv tog lica, a i prijavu koju podnese građanin protiv policajaca. Nemamo zaštitu. Imamo situaciju da policajac je frustrirana osoba na ulici. Često, evo sada, pre godinu dana, pogledajte novinske natpise koliko je bilo samoubistava policajaca. Nažalost, juče se desio tragičan događaj u Valjevu, kolega je digao ruku na sebe, 83. godište. Skoro je kolega digao ruku na sebe u Žandarmeriji. Kolega je digao ruku na sebe u Savskom Vencu, u Novom Sadu. Država treba da se zapita koga ima s oružjem na ulici i kakav ima odnos prema policiji. Dodao bi još opremu. Kupujemo opremu, ljudi. Naručujemo kod raznih privatnih šnajdera da kupimo majice, pantalone i ostalo. Nemamo opreme. Žalosno, ali istinito. I postavljamo pitanje kome mi služimo. Da li narodu, da li nekim političkim partijama ili nekom u inostranstvu. Postavlja se pitanje kome ja pripadam kao policijski službenik kad dođe na posao. Da li se vrati živ? Sve češće imamo napad na policijske službenike, huligane. Je li normalno u jednoj državi da 150 policajaca bude povređeno, a 19 huligana? Gde smo mi ovo? Da li imamo državu? Da li imamo pravni sistem? Evo, ja radim kao policijski službenik, primam smenu sa još 2 patrole, na stolu nas čekaju rešenja iz suda. Gde su lica koja su napala policijske službenike, ometala u obavljanju svojih službenih poslova, kažnjeni uslovno po 6 meseci na godinu dana? Ovom prilikom im pozivam pravosuđe da radi svoj posao. Što se tiče kadriranja, žalosno je kad inženjer dođe na šefa upravnih poslova, gdje su pasoše, lične karte i ostalo. Kod nas se ljudi retko kadriraju iz MUP-a. Da kažemo da ima radni staž pa da dođe na odgovarajuću funkciju koju rukovodi određenom organizacionom jedinicom. Znači, iz profesije tražimo da budu ljudi stručni. I žalosno je sada nijedan pravilnik, kukali smo na Jočića, ministra Jočića, odnosno zakon o policiji, da konkretizujem, član 168 koji je famozan, koji obećava i vlada i sadašnji ministar i svi da će izmeniti u skupštinsku proceduru, da će izmeniti zakon o policiji, gdje se policajac, ako se pokrene krivična prijava, nastupio je uslov za prestanak radnog odnosa. Gdje je tu prepostavka nevinosti? Ljudi ostaju bez posla, ne smiju da intervenšu, nezaštićeni su danas. Dodao bi još jednu stvar. U okviru Ministarstva unutrašnjih poslova ne poštuju se uredbe Vlade Republike Srbije. Šaroliko je naplata putnih troškova. Pa imamo situaciju da pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova ne smije da podnese zahtev da bi naplatio putni trošak od kuće do posla. Konkretno, u Savskom Vencu na Mišiće sad pokušavam da radim. Užice normalno naplaćuju. U Šapcu se naplaćuju. U Vranju na Mišiće. Da ne imenem dalje, to su činjenice, ja samo govorim o činjenicama.
Koliko je naša stručnost i bahatost starešina, imamo situaciju da u jednoj policijskoj upravi treba sad skoro 200.000 da naplatimo, odnosno što su policijska uprava pokretala razne disciplinske postupke, razna kažnjavanja, pa advokati su odradili svoj deo posla, odbranili su ljude i sad kao izgubljena strana MUP mora da plati to. Stvarno, verujte mi, ovo je jedan apel javnosti da je dogorelo. Da je policija ne zna gdje se nalazi i traži pomoć javnosti i našeg ministra i države i svi da stanu da nas podrže ovome. Hvala.